Oke guys, kita bersama keluarga. Tereng. Pasukan komplit menuju mana ini? Shibuya. Kita menuju Shibuya guys. Nah, Pak sempat bener Pak. nah, kerucil si jitok ini. Oke. Iki kare guys, dan iki roti isi daging. Terus iki apa? Iwak panggang sambal hijau. Iwak panggang sambal hijau. Iki apa iki lah? Salmon. Wis. Ano pala? Makan kurang. Ano apa kak? Ayam Mbak Pipit impor. Ya ayam Mbak Pipit. Ngarep omah. Ini mana apa pak? Coba
Apa? Jepen. Hah? Soba. Coba. Di coba Jepen ya. iki. Nah, iki lho, soba. Oke. Jepen. Jepen, Pak. Jepen.